Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sini umat salam lebih memuarik si matarima saifung Allah ta'ala kai hadir. Alhamdulillah, sukru ki mapoji tendrigangkah lauri sisi ara jangan nafung Allah ta'ala nasaba angkat tak sinawari tepuk nata pada angka siki hadir sikarikira akata pada pegau ipas suro nafung Allah ta'ala janar itu majjuma makoto papai meng salawat dan niya papas salamat masa lauri ke pengeluta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibawa sumpul lolona sahabat-sahabatna nannia sining ummakna ya maceri wilattu asso apolenna kiamae ummat salam lebih mapasaka ri di imanan sibawa ri aleku pada ipas suku takwa ta'rifullahu ta'ala sitongetongen na takwa nasaba narampe fungullahu ta'ala maka dai sini tau matape sitinaja ko matauri fungullahu ta'ala nannia mupas suku takwamu sibawa ajak lalu memate sengadin na engkakori lalenna selenge. Sini umat salam lebih rahimakumullah. Rilalenna iyai katobay. Hukumina itu ramping ki ada asiparing ngarangan yanaritu penghapus dosa. Sitongenna tungke tawe pasti engka dosana. Nasabak makkume meniru anak turunna Adam alaihi salam. De gaga tau sempurna ri lebukna iyai lino nasaba iyai lino tannia onrok kesempurnaan tapi iyai lino onrong ujian onrok pegauki kesalahan sibawa onrong ipade cengi aleta narampe Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadai kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun betuanna tungke anak Adam mega na pegau ki kesalahan iya kia gelok na tau salai iya naritu iya megai tobakna umat salam lebih rahimakumullah iya ro kesempurnaan dek gagai kulino nasabak kesempurnaan yang sejati ku akhirat bawang engka iya naritu kusuruga pamasena fungullahu ta'ala unronna narampe fungullahu ta'ala rilalak kuram malebi surah as-sumar ayat 73 salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin riwattunna tawe lo tamak ri suruga ipuadangan ni makkadah pada salama ki pada mapacin ni pada mutama ni ku ilalna suruga sibawa kekal ni monro nikmat teru dek gaga pak gangkanna ku ilalanna pendudukna suruga itepui tibetum betuanna pendudukna suruga mapacin ni pole dosai betuanna terhapus ni dosa-dosana rimakon naro salama engkamopi tuari lebokna iyelino ia naik kesempatan terbesar untuk menghapus dosa. Di antara cara menghapus dosa ia naritu nomor sedi taubat nasuha. Maka defung Allah Ta'ala
rilala Quran melebih surah At-Tahrim ayat arwah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Betuanna sini tau matepe pada taubat korifong Allah Ta'ala ya naritu taubat nasuha mamuare kuammu nah hapus dosa-dosamu. Perlu ipaham makkada iya yasa taubat nasuha ya ku terpenuhi telu sarakna sedih isese marilalang ku atitta narapina marunu-runu wai matatta. Nomor 2 isalaiwi yar dosai kemaksiatange. Nomor 3 ya tongengi de nama cinna paimeng melo pegoi yar dosai nareko yar dosai berkaitan iku hakna tawe. Nareko yar dosai berkaitan iku hakna tawe ya naritu aga-agan na tawe hartana tawe maka magatti ki palesui aga-agan na tawe. Nareko berkaitan iku kehormatan na tawe magatti ki melau adampeng. Selanjutnya penghapus dosa ia naritu ipamegai beristighfar. Batuan na istighfar melawat dampeki rifong Allah Ta'ala. Apa batuan na ya istighfar astaghfirullah pong adam pengika. Yan naritu riyeloi rifong Allah Ta'ala supaya natutupi wisibawa na hapus idosa-dosata. Nabi tak bawang beristighfar kufong Allah Ta'ala rilalas si asoy bekapitu 10 lebih egana. Selanjutnya penghapus dosa-dosa iyan naritu makkamala ki magalloe. Makka daifong Allah Ta'ala rilalas surah Hud ayat 114 innal hasanati yudhibna sayyiat. Betuanna sitongenna iya rok kebaikan-kebaikannya nahapus napalanya kejelekan-kejelekannya. Selanjutnya sabar ki kunakanna ki musibah. Maka dari Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ma min musibatin tusibul muslim illa kuffira biha anhu hatta syaukati yushakuha. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Betuanna de gaga musibah ya kannai sallenge sangadinna fung Allah Ta'ala nahapus dosa-dosana. Nasaba iya ro musibae namuni pakkadanna iya ro musibae natoddo maki dori. Selanjutnya ipego imas sidakka sibawa ijaga sumpajal 5 waktu ta nasaba sumpajal 5 waktu nahapus dosa-dosa becuta. Rimakon naro ajak lalo engka putus asa namuni namuni maga lopona dosana ia pura na pegau nasaba engka mua lalang naleki fung Allah Ta'ala ia naritu tauba sibawa makama laki ia makasinge. Sini umasallang malabbi rahimukumullah. Perlu to ipaham makkada nareko ia dosa dena ihapus ikulino ia romatu tawe naruntu i asusangang ku ilalak kuburuna macipi nama kalambang ia ro kuburuna nasabak dosana ya kumega dosana icipi i kuburuna ya rega dihimpit kuburna napa narasakan ni hawa pelana neraka nasaba ibu karang ni babanna neraka. Ya mana naro asusangan ku alam kubur alam barzah nasabak dosa-dosa ia dena terhapus napa dena letu bawang iaro engka siaseng pada mahsyar ya naritu wattunna ibangkikan ni rupa tawe pole kuburuna napa ipak depungan niku pada mahsyar siaga etana monro tawe kuro etana 50 sebu tahun naram iterangkan ngiri lalang Quran melebih surah Al-Ma'arij ayat 4 fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Betuanna riwattu as-so iya qadara
kadarna 50 sebu taung etana. Ia naro esoy itaro macawe mata esoy ku yasaina ulue narapina engka tau talabuiku pusena engka narapi mata ajena engka narapi utuna engka talemme seluruh watak kalena. Ada kangen atak koreng apurureng si bawa ame taureng akibat dosa-dosana. Ia rodosai nahalangi ki tamak suruga. Ia rodosai napasussa ki tamak suruga. Yare gana persuli ki tamak suruga. Nareko dosana de iya dampengengi ibisai jolok ku neraka. Narapi nama pacing napa iput tamak ku suruga. Oleh sebabna tau iyai pun nai akalam madeceng. Ia naritu tahu nagunakan itu na kulino untuk napamegai tobakna, napamegai amala madecenna si bawa nabelai dosa-dosa. Ia narusi kira-kira wala bisa ketobah. Ilalang ia kesempatan melebih memuarifung Allah Ta'ala. Nak dampengi dosa-dosa tak, napacingi atit tak si bawa naputama ki kusuruga pamasena fung Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum walil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulah ala taufiqi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wardallahu an ashabihi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansari ashabi nabiyyika ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'hum bi ni'matika wa mannika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir ala ahli quburihim wa ighfir li ahya'i wa yassir lahum umurahum. Allahumma tub ala at-ta'ibin wa ighfir dzunubal mudhnibin washfi mardal muslimin waktub sihha wal afiyah wa salamata lana wa likafatil muslimin fi barika wa bahrika ajma'in. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan waswal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sa'iri biladil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bismillah.